120 alma. Qancha qo'yish kerak ekan bir nemeden? Bir tüpte misal üçün 1,5 metrge çeyin hem oşolor orusların bağı kitebi boyunca bağı şu formirovka veritino'nu çıkargan boyunca 1,5 metrge çeyin 24 butak 1,5 metreden 24 butak opşu 24 butak boş gerek ekan. 12 24. Birinci nege ekiye bölüp koygun. Birinci 24 butaktı, değil mi? 12 butaktı. Bular gesetken dağı, haligi bunday kesmeler birinci yılı kıskartkanda jonarat da bolacak. Anan gayrı uzarıp şunda berip kete öğretin. Ha kiyinki 12 butaktı 40 bayt eken. Olar ondan uzun boyunca kalatkende, olar alma alganda iyilip özümde pastap öğretkende. Oşon için ikiye bölgön eken. Birinci 12 butak, kiyinki 12 butakta. Oşonda 24 butakta 5'ten alma alganda 120 alma alatken. Hesap boyunca sredni. A 120 alman 200 gramdan berse hem sredni alman 200 gram beretti. A bular men 500 gramlık almalarını görüyorum ben altındaki. Жоқ şunlar reçiftik. Oşonda 200 gramdan berigende 120 alman 24 kilo berip otur. Bir tüpte. Bir tüpte. 24 kilo ha gektirine 1800'e çeyin batıda tolu karlı. Karlık 3000 tut, bravo. Oşonda siz etken 75 tonna bir utpay birge. Ova. Şu tüle çıkarıp koydular da bular Veritin onu degin. Veritin onu. Bırak son kesipsin. Ben abına öğretip kesip öğretigen. Qancha tüp berdi? Berdi azı 960 tüp, 45 sotikte. 45 sotikte 960 tüp, he? 29 tane? Yok, 29 mu? Yok, polnuy. Polnuy 106. Yok, 106. Kuda kalasa bu yıl tüşümge koyu öğretkensin de? Oha, bu yıl uca kuda kalasa koyu verdim de. İnşallah. Buga çeyin şu güldörün julup janagınday kılıp turgan elem. Oşa gramotni jasapsın, çötki boluptur. Anan oşonda janagı mınalarga gül tiyiş kerek eкен. Gül tiysen amına. Qancha sotik dedin? 45 sotik. 45 sotik jeri varlar. Kırgızstanda jönle 1 milyon adam barda. 45 sotik jeri varlar. Olar boluş kerek. Turabı. 700 min hozayство var eken da. Elestetip görün şu 700 min adam uşul 900 штуктан alma oturguzsa, qancha alma olup ketedi? Turu. Hazır olsa biz başka memleketlerden bilesizmi qancha alma alıp jеп atабыз. Mına Xitay jabыл eлекте Xitayдын özүнөн эле 60 milyon dollarlık alma alıp жейт элек. Баягы курт жебеген алмасын. Hazır İran'dan gelip atат, hazır Kazakistan'dan gelip atат, Azerbaycan'dan gelip atат alma. Ha biz bolsa alma oturguz dese canımız çıgat. Biz ne mından terek kılışыбыз керек de biz. Terek. Buna terekti. Göpmüşler, men terekti algın. Men almayı ekmeği gösterip koyayım. O. Şu terekten göp bir göresin desem şu bolboydu. Mına birinciden mına terekti, karacıgaçtı, macirim taldı, kara taldı, anan mırza terekti, anan bayagı dagı bir terek var. Bak karacıgaç, Kleon, şulardın bardığın oruslar bizge nege bergen bilesin mi? Bular Kırgızlar hiç kaçan bayvasın dep bergen de. Bular degen mınanın içi toltura ziyan keç bilesin mi sen oşonu? Tal, macirim tal, karacıgaç bardığına ziyan keçler toптолуп turup uşerge zimovkaga giret kıştagаны. Anan jaz boldu degiçe uçup sen огородуңа чөт. Mına almalarını talkalayt. Mına oşon üçün mına sasetke düşündürüp aytışın gerek de. Davay mınаны davay. Al tuğan dep turup aldırıp turup ona eski almalarındağı aldırıp turup kuttu özünkünde kılıp bak uyret. Mına sasetin ayttın mı kara jeri boş ele turat. Uyrettin mi o kadar? Bularga hem ayttım. Bular mı egasi? Bular uca kuda kalsa bıyıl, keyinki yıl tosup kılabız ötet uca bular. İnşallah. Bular sebebi ben egip atkanda görüşken anan rezultatını görelegile de. Ana rezultat bu yıl uca alma alıp kıylali alma algan da bir şunday jerin uyun kaltırgan. Anan uca bularım uca kızılıp uca tosoz da açat. Mınal tosso, narkı tosso, mınanan narı kara toğu çeyin kança jer turat. 3 adamlar aytты. Biri ile zor kılıp tosoylu da tosun. Ova. Mına. Bu jağı uca tosuk naragın bir tarafını tosat. Şolar oşonda 3 tarafını. Mına gelirge Kudayım buyurup nasip etse mınanın her biri жоқ ele degende, en az degende bir 50'den alma alıp bersin. Boldu elhamdülillah. Şeyli almanızdan 10 kilo olur da tüyünü. Ova da. Oşonda 960'ınızdan 9,5 tonna alma. Ova. 4. yıl uzakta otat, değil mi?
4-нчү жылы өзүн актап полный таза чыгып атат деген. Мына туугандар. Арыстан канча сотиктен канча миң долларлык сатты? 55 сотик мен өзüm лично багына бардым да. Ол бирөө карлик тиккен. Былтыр 10 000 долларды калмасат. Былтыр, Ана. Ошо жанагы галадан. 55 сотиктен. Ана мен ошондо былтыры алма арзан эле го. 20 сом болуп атты базарда. Анан барсам Fuji деген сорт бар экен ошо Арыстанда. Мен көзүмчө телефондон чалды бирок. Не деген сорт деді, Fuji деді, 50 сомдон бересиңби деп жана чалган адам өзү сурады. Ана. Телефондон 50 сомдон сатты. Ана. Fuji, Олар уже элдер билип калыптыр да сорттордучу. Ана. Галасы. Телефондон 50 сомдон сатты. Мына азыр мына карасаң практик турат мына кара тыйканда сен турасың. Мына ошо жаз айыл өкмөтүндө. Мына Алтынбек турат. Мына экөөң мисалы үчүн мотиватор и полный көрсөтүп берүү. Ыкмасын. Алды жагы ham чоң жол да. Ошолор ушуну көрүп атышат. Көрүп анан ошо Кызылтоодон баягы 2 бала да келип туруп өткөндө тигип атабыз ака деп. Багыңызды көрдүк, жакты деп. Анан сиздин нелериңизди көрүп туруп видеолоруңузду анан ошолор ham уже тигип атышат. Быйыл 70 сотик жерин тошушту ошолор. Болду эми укам, бу токтобойт иншалла. Элдердин баары түшүнүп калды. Кудай кааласа, иншалла Кыргызстандын баардык жери бак болот. Бул мисалы үчүн мына ошо 45 сотик жерге арпа эксең эми чыкса 10 000 сом пайда чыгат укам. Туруп чыкса 15 000 сом. Ошол Арыстан бул жерде мисалы үчүн жөн эле баштаган азыр быйыл 40 аякпай уже 1 гектардан ашты, да жер сатып алып да тикти. Ана. Быйыл уже кайсы сорт тикти? Быйыл Fuji тикти. Быйыл гала алды, мен алды. Сенен алдыбы? Гала алдыбы? Мен гала алып, ошо 500 көзөт алып тикти ошону быйыл. Уже 1 гектардан аштын багы. Ана. Гала кызып калды, ошо галасы алып. Мына жигиттин аты Руслан Бекназарович. Ушул Руслан номериңи айтып койсоң? 0778 94 05 05. Көчөттүн любой түрүн таап берет. Турецкий көчөттөр. Бахаласа. Туугандарым, Сербия көчөттөрүн отургузбагыла, Сербия көчөттөрүнөн өтө көп оорулар чыгып атат. Азыр эми элдин бардыгы Турция, Польшага аракет кылып атат. Бардыгыңыздарды жакшы көчөт отургузууга чакырамын. Көчөт отургузгула, сапаттуу көчөттөрдү отургузуп, сапаттуу мөмө жемиштерди чыгарып туруп, дүйнө жүзүнө сатып Кыргызстанды байыткыла туугандарым. Ассалому алейкум.